Nara mala kenyam we kanas diare kontin barwanya lingwasame biya kamal ka Nuer Online TV channel and manduni sham kosnyamle no rwashne bana rwach katin konti lat karodian re doran bana take up de net want de kon kelin ka jari pod mene mishi jek live video me bi gorojin channel bi support bi subscribe ka bi notification bell bi jetwan mi jiram jidit ko mete galer mishi berej shamala shi bi ka gwasa dana don sha video sha jalarech bana report ne titi bana kalinkel shede mangai kono take to walong to lat karodian okay ti ba nywa ka yekel re report kana mene gwasa me men ba nywa ka yekel bana rach kamenyam dung Dr. Guy Cook baje nywa ka yekel kamen chalat bana kula we gati ko kiena kono de kon kaling re report kana mene ko ngai kon diala kono lat karodian dong da laram dong kanaling den bu kora jogo to wanta lat karodian katin kon te ngai kon ka ban report to wan bu kon kaling and then bu kon kula we gati ko kien ko right now ngai kon lat karodian gor jeno de kon te ngai ba ano ngum la rode re which ka South Sudan men re do aran kon de kon shal ken wore bi kon me ban jeling kel John yam cheman che kwenya gwasa me ti kon dial te ngaje no ne na Dr. Guy Cook shana nga Nairobi ana pan keje te ke news ne ti sha las online ka social media dong there's confusion there ne to wandong ngar ken ke guy ken ano gatin kon to so gorga jano by nyot mandan en shiro de lat ke ngum shi to Dr. Guy Cook gen Jay Shejek Kaduk County ngai kone gwadi dane che wuku county chi Dr. Guy Cook che wuta ka dwaltin winami no chana je nywa kelenen but the report man chala den wone na mu won la tama chala den en Dr. Guy Cook e wajen dong ne ka gwadi dane dong cha je poison dong food poisoning but chala den o chi jen waten jin gidirium jen te gidirium so kuje money jen mi dong shaling ko and when mon shaya much charge much ka wal ka bor mi cha kana bor kana wala to kana ka jek den shwa nan ka juba an when mo cha nyo ko nan ka je charge nyo mo nan ka Nairobi kenya mane medan kana deal ga je tel mi chalat ka kwide so and then me chi tuok cha gu jino okay mi dong cha nang ka ju dong de point there o pal den cha kan mo kana tuok so kuje mone cha ju guje no okay bai nang wuje mi ka Nairobi so jen rob dan we ga Nairobi ano ka je report link kono mene ano bu kon dial teke ngech kama dana tuok ke report mi cha la da ne ten wan gwa da mene te ne di shirwaj kene Dr. Guy Cook and then she yede chalong so no more don't you confusion je bunga ne one and then ne one gonna post social media no chakula gaga no jana wa tenejen ke hypertension ke dirium so dirium mo jen shi nang ne ka we chale Nairobi mone ana ko ba point ba jo releka so na me emile rode ke mi shi rode laranta me de yen link nyam ko gore no dere chupkaya ka dobo mane Dr. Guy Cook wa point de pole ke report dana chanu of course jangai kon no jena dong rami momi dong shetikatun wan long ti chgwach ke roide karena kor liuna ka kwida shirkamana na re loka ade kon larno a jig bay de kiatena but no why human being me take karek me shejek at the moment ano cha jagani go dong de lana jetene no chega me chetene na chena malarga jeno dong chian ngane jakata da nakana kumi kirmi yadi keteten no mo chi jandana dong de na de dielten den ke report dana chano men gor ke lungo de te ka pal pan ran ba chen kemi je chelat chabu wi cho jane ya liu ki atena na so de ko lar wode a pal pan atike je ka jen bani alet ko der lat ko jaram mo te ka gat ke te ka gol gwa der tik de point der pal so na mo da la jena nyam dan de we sheng na mo te ka juyone ana chana gurje no point ba pal katin kontin tilada a konchi ni je ka shang mu shoda lut
ani chana jogo no point pol and then balu lena gatin kon lada katok chade kan chade te ke joy bashir manana ngai kona dor shal ka moduk kanti ka jongle ajan front line right men nyen kon ka katin ka na kirmi yadit ka jan go dan tin ko cha goro te governor dare dare golga gor jeno dare te go front line ano chit ka ne chit ka jang ko kien ajan ta dan lat ke je right now mi she joy she chu je ko then you kon dia lu ngaji no dong luang ne je ka mengai kon chit ko dong luang ne je ka kwen ka miet cha wo chi jan wa jan te ka story dung ade ka dung diriam so kujo mo jo kon dia lu ne dar gai kok jatin jaga Nairobi ya dwelwal ano status de report na cha no ngani tin kono gor ke dar gai kok so gui kono bon wo derti de point bo der pol go dan tetin na mo der we ka jendial report den chala re lo ka chimin dan ji kono ngach no cha kan na ga di de kuma SSPDF go de dan chi de ni SSPDF me chikan wi te na jentin ano go de kono chi shuptin ano chikan mistake de wan ikan ga lo latin kan misting da to che wona ko bikan dien bikan kan kan dien nuare ano namo ba chalo na te ja je talon che mana ngai kona kuma kirme yadit cherme che kon lenga Johnson lon ramkel michela de george no amu we shubre lo ka ki don nuare be ga dil nak george long telme tagatan so me chu right now ka chela de che ulat and then bukon nganya no jen mission mo chi ga dong no ri gan ganak ku SSPDF chi ga dong no ri gan ganak ka ngoda bo bukan kon ba karen yale so ngai kon na mo le so tell ba de nighten right do no ne kon ko la no ri ku kir mi yadi kenen kon dong te gare ke shirwaj jen ku kon la larga jen o mi jinti ne ti ku kir mi yadi kana ka ne ko how do you feel diro jigede jigro do dinter right now goda na tite no ne jigro lo jirami mo de point der pal katin kono latke keneku ki ngom der lar no so na me jena nyam no mane one ka another report ana chana lar no quick recovery karam dan la governor Dr. Gaikok abirar reti jenda na tite one ka report do dien gwasme mgore be nywa kel ka very important kanite kono lanwore no kon to kon ke kel me bej re dwaran ke unity state no be nywa ke kel kenyam araja ke dung uror kanti bana kula we nyam ano ke jen kwi gan tin che deform tin kon tin cha adap ana bana right ke kwidian ke kwi michel ke me petroleum right now je jojo gwan o moja ne kon moja kerek. So for that reason, because ngaji no bana right no. Chara gwaseme ka jomo chalat. Kuror kanti ka jowo dana chalat gwaseme. Wa take dol dangro. Tishanek grenade ke bom. Ka jowo dana chalat gwas be nywa yekel na meriga me to kuror kanti me bej. Ka jomo chalat gwaseme wa dol dangro. Titiene mukuga ne dirwa ne chala je two boys ken kukale kwagala nagwana te gol wa chi bom chamar mi amara ka jongle ke ror kanti wa chi rega mo che shop kaka James Gatkor galwa ga jiram dana la uror county commissioner jarach ano ke radio tamazu chanu ne ka chankan wan ka jok de kon chulara no chang wan ka jok lo e wale sorry e panela Thursday wale Friday ke Saturday jen chikala do chirega me cho da lat ki je to ano ka to garar gwadan tie ke UI town jen gwada danen marna motin wa chekan dol dangaro to yiken chakabat anona wa en grenade mo ke bo mo wacha ja ban pin dio ja ban de ni SSPDF fin ano dio ko pe an jen waltet ken ja pin che ngana daro che galonek anona ka jo chalat wa ka changa wel ka pairo ronkin dangro wi jan dangro bakel re which gwan mi la jal ke tak kamde ano ken jen dio ja kamne ken ay du no kwala cholo kwerdit wa chicken grenade chicken jekpin ngar ken kaja ke ripoda na chano
and when money wa chu yo mar ka chu ram kel yu yo bot ram kel chu liu la incident do dien mukwala no dol dang ro chu liu ne chelo to gwara dien no gwan mi tiega to year no wa gwada mi chete ka mi chiro latin bo gwada mane bane wa te ngar ke the same thing bo and then chi maja mo chiro do yot no wa ne ko ante ko bot cha na ngam chalo pok tap ku dukanti so ne de da jan danen chalat gwasme commissioner chana jogo no ne mo yen ke luina jok la local population loy kere which ke luin ka gwada danan chi de ne SSPDF chi go tin jogo na den wona na gweje pin ko kan de ne SSPDF chi kan mach chi kan ka dag doro gwada mo moy kanarik jin yene ra to tilenga na me krian winmi chwa gweje no de ne SSPDF mi jen kamore wini ko cha ju pan ye cha ju ma bana ojek tama chwa gweje no wodi are which tin kon chi kanutin kai kan ga take ni ngana wang ano tel ti kan ga ban pin chỉ cần ngồi cái bàn pin ngay con là nam mới đoạt cái là tiếc cái bé bé lệ cần cái gì này đó so cái quý món gì cái yên nè more than we lui there which agora guano be safety be jere ale ka in case dom shi wajal ka shi waje ga namo especially con la gat chỉ cần nga jeno mu madera nak so mi shi nga jeno ci gadu en wenamo kadera je mo kerek bur yeno ba gad ba ka tiede ka ci ngare jol ke ka ci ngar ko don ya tet pin so to la ka lat la gur mo ba lat gad ko ci gat cerik te bujek na me lerme bej ko shi ngwana tiene ti ki gat yen ti ci gare ga mo ci kana jek na me da la janda na de nywa yekel ka manda na ci to ka ga dangro ko uror bejelong chi chong chi kona support mi ci da mene ode ga de ke liu ka maj mi cha ban pin ne tin kontila DNS PDF galwaret lawmaker ajramadan en chunga kwiuror jen ramlet ke state legislative assembly ka sharait ka commissioner wonena ne dial ko la diet gan gad ke ko advice ko chicken bijal ko kan tin chat tatpin kan content la dina SSPDF de kana de kan so number we kan ideal mi sha yo ngaj bane dial ba ka jog mi sipin cha gwa gor jeno changa jen kan changa jare jol ko kan dina SSPDF gwa da joy ga natin la benkan kwa kur to la benkan pinke ur mi shi ka dor yor pinya nyok te ram mel dang mala ram jiak gor bana muy kare la do la benya pinche dier ko ngabalon ne ko ne chimi chi an june tam shi ka dol dang ro chi kan kan ka jen bom yi kana ban pin so ne me der we ka yeb joga ga dit gan ka joga ga do ka chinga de which so ne me da la man yam ande nyak ka kon kel ko de yan te ka ngach ka manana to wana ka unit state okay unit state ka jowda na chalat gwasame ko kon dial ko te ka ngeji te ka mi ci tokten te ka gat dangro te cha daf an garto wa ka gat ti deform okay ram ci deform ram te ka bom gar te ka bum ano ke cha daf te ka bum kan garto ni dab ka dio je ka jen pyro mene mete kontine daba cha dab ko ma cha dab lo cha je lo ken cha ga deform ka dob dan ko deform ga je gwe ga je no na mo tuo ga kiebe kam jwe ka ngade ka petroleum la liet lies a dangerous right taker and michal ka me petroleum la kona la dana petroleum gwad mi tenatin ki gwad mi te midinatin cha da gurgo binata tie ka da la nana ngai ke je kan ji company contin cooperate ne de konti la ji company la kana ngije no liet tet la lede mitte shek murut la gadate ji de be jamoy ko modo dien special kone sham ka ki puto matkan wenamo miti li staten la garden dab ko la ka deform changa kan no ki dit chang dam ne dwor be moy ko modo dien me banen ka jeno che me gay na che jadab kwana re jogo no ne ko chatwa tamakan kampan ti sikan dier kana ko kan kampan netin kukuliya la lot kana kashikana sikan na ngi ka dob dande na ragang ka je dier kan kamen we todian sikan dier ka te ko kena content kana gurje de ne dial de kan te kan ko ewe dian ke dob de na ragang ka je
jala prevention is better than cure mitela well ano de na ti ga gwada da tiliya tin ke jina de ti ga ko se jan rob da na ko ga ti te ka bum ko ala dap ke je mi cha gan mi te ka bom ana mi cha dap be je lungo no ga de mo be survive so na me ju ne dial no di de ne dial de kan te ka ngach ko mi to ga tem right now re wichin winami ala liet moja na ke jui mo ne de kona moja ki moja re ka gat tintiane especially de kontra la manegan moja ka karek so kuja mo gori jano de gat kana maneken de ka nan ke commission mone ke nyok bene en company mandana kula tekaliet gori jano de nas de na roi ke shirmen chelin gwadu maka kwana wacha go de na roi ke kan content tendeliet pingen ko me ko gat ku de phone ku ko de form kan garato baga zil su take measure which documentary me chalat lad je ke jen bentio take na ka ta dan en men lad ngwane ke je anyok take evidence ngwande cha ko la ke jen kwi lia da mon ka bentio no ne to ngwan choose ke ne run reality en company mi che we la kana ledlo chicken dear ke ne konte wana mona mi jenu gui binti hotel dup to go hotel and everything charge yar ka jano jan gwada na billiet weten jan gwada na billieten so li mi ben wana mo ka jano liu gat ka jan e faga jika ka jan liet ko en jan take pollution la air ke jom la ja yara ba jom ba yar ko la jom yara la ne to la ka ti ke consequence dan be ka liet ko ku cooperate ka ngai kenano run ba ka ti ban mala problem yana ka South Sudan chaka ti Canadian Conela ji kampantin kulliya la lot lieskat lot kan 1000 of barrel per day ka chicken deer ka tigne content wanam at least they can ka loka wal tende ro ganga je de condition dan ticketin de je realeka de realeka go especially mi shek mi chit cherwede nana de gwano de jetem ka de ngaje no gade elde ki ngum le roda ko tomorrow mu we dabara mo che ba dabagwa ba dabaje ka dabaje ka mo shi ok ka te bra gad ba panyen full but men ba nenten bala gad mi che moy ka bom no so ka gad mi che moy ka bom la kona nge chawe cha tike ber shi ka ga dang rod kona ya dabun winemi wa cha ga ne dolwal ka tik dong chamoy ka point goal so na meder we go kon diala no gorje no bana awareness bana youtube mite mi chore la re duaran special ga jen dungli da me bana laler gare there's a problem kaliet amana gan gat ken ka cho jor den ba to bana mo dor mi shire bentio gora gang ko jen goda antiliet teten so na meder la kel mi gora de nyaka ye kel ka jen mi shit ken mene an wo liet gora gwen mo gwa one kari poda me baja bar menedung malakal ko biate ka ngitin no malakal ngum chora latin dia je kon dialte ngitin pan ka je ka chana linganin bana kula we ka jen man malal gorga de walat ko de kirmi yadi de je pressure eno dara da kuma cha dara je lonki dara ne diala kontin cha yen de ga kamrar michi mal michala mal no ko malamente ma kwaje pressure netin kontra ji United Nation ki de kon cholo no United Nations Security Council gwan mi shiga dol tene no gor kana no bu kuma South Sudan be kan do be da ne cha to be kan nyoko mulut kana no bana ne me bana je linkel chana dung malakal chana je malat be dung malakal alat kona me gwada me bu kon ngaje no ne melakal chetikari to to chitu waktin kam jani kana tet kirik ta tot to waktin gakan ka kwimon run sorry nin dang jok nin wante chi wo shi ka te ka clutches kam ne ken sha ngene te na dang jok sha kan nak de oja sha kan nak no ka fa shoda and then pan ke je chirik do den nyot to within malakal town ka market ano cha te ta nyo ko na ke ajang so kan jang to lar ka jeno ka jang padang wala jang padang ala dinga padang ne de ti kan de kontin nyin ka ta wa mai kan mun ta da mai kan mun sama ja kula da ta jenen ta di shol kan central government shol kan kuma kirim yadi no de ne me de je solve la re ka mo
ku kan le shodo no ne go ne no de agolek force de lunjok ko kan nges kan agolek force longor kan de agolek force de lunjok malakal de kula bagang okay ko dieli ne dan che nyok mu we che tarempi nya nyok again dieli gwi kan no dong mishika mat ke jang che mishika mat ne dong tele yek mu de le talk but and kan jang they are using tad use can tad okay use can de den shara agolek force they do not care about them liuko wan kuro lele kenu they don't care about them especially kim yadi you the net mishala gulek force yours kaneka quit taren wo ba dorian ba je tu charo tinawal kan la quit kan wari no kan wari kan tat they do not care about take down take care quick no gare me mishala kire ne ga chitarin ka widian la kan wo dongo mutune kor ba ne gang you know kan watal mi jami kan lat ka theater right now akam dien ka jang karo dien so en upper Nile state she kan guje no ka kan ku control ko ngat kan wude shal ka me Johnson lun ko Johnson lun chala da George man par pai ko lingene en mu na chub don wari bine ya na ka mane man plan kun ka bine dul kun bo bine ka wang and they did that kan atem bigale logic jokomi so tension jatin dar shal ka me malakal kam tani kana jang so ngode very fresh na me bana more update bana kalin ka gwaden be so chine ngwan cha kanak are ko dana chituo ano na madar we kay na mo jatir right now kam tani kana jang bana report dit bana jalin ka kwidien ka gwaden be shana ko ben gwa same ka kwi UN United Nations ke report an jikene no take a report michikene no ka report mo cha ga mane kirm yadit and a report medit ki report matot before that chana muton maling ke report e chala ne ken yam ke take company dungen mon michirwaj and okay queen country in konan cho koraba na kulu we ka report cha no nga United Nation Security Council ka kwi kuma South Sudan man kwa pressure no yeno nga mal chana meling kume men tin nga ke jeno ka ngana cho korapo every year la biken ke data na te ken ka assess ba witin konan cho korap tin cha duop cha ja bai ba ga cholekan we Africa ke we win mondial so kajar one kin dangaro de dich as usual chikanerin kontin la wiri korabi mo la kan kalis ci South Sudan kan Somalia shakarang no kan kala wi dangaro ti korab longo enon in the world ko kan awa tele basics need to come kan ken now we have seen already ka South Sudan tele salaries te kap ke jiwit ka salary la ka kap ke a civil servant every country right but ka South Sudan cha kap biga te ke 3 month 4 month 5 month even a year tele salary mi jeka no ku kuma ka jano ti kan liet ko kana ku ka yu ku la olat ka pokene ken ka ji kan dia gane to la civil servant ano wa an wo bika kana chikan salary chikan pay wa chi contribute long ko ba South Sudan ba jarang ala corrupted country medadian ta South Sudan ta nyo mi jo ka jeno men kwa level ka jeno ba chole corrupt country in the world ala jen chikan dul wal chikan ga lugo let ken ka tele shari tele infrastructure there's nothing like development right so the to mijin wika ka kisteni state level tele char panken even within Juba to I want to remit like this thing to chala de kume you know an institution amo she fail so jen misharang ka nga so take somebody mi comment gwaseme chala de wonena ajani any Dinka community should be proud of themselves ko cha so dan cha jorang ala number 1 and corruption ko jenda na gorken nga ba belo you know and ba bele kir so kir cha country cha jaga bel jek ba yime je ba jegwi mon do den ne ti la le ga shang kan South Sudanese era mi cha le gelo South Sudanese chika chur South Sudanese they are good people chika chur a chan ki dun ban pen chira na nang tabna jegani ja
kwaje le wonang ka corrupt di ke bo chum na ka corrupted country in the world ojen chaje yarore de yar ke je ko ka daga tana tana te ka jang te ka nuare ka we dana chi kir che lel ke jam so chajarang mando dien South Sudan chajarang long ko bala most corrupted country ka kwiko awatel citizen ti jekalat many people they are jobless tell lat mi jeka ke decades right now tell lat ngani charen jako biken mude ka churen jaka chur ken ngani cause me kume Michelle let you provide to the vulnerable people how biran ko survive di who can both who can use la tool ko bikaran ko jono wadeka ka bulu deka ka pet who can secure position ken so na mekel let's say it michina ko the job creation de jalat tele jaga South Sudan job creation mute den teram de shoot tele kum de ro lat but ko tele job creation te ne de yang anaka that's why you are saying it ba South Sudan ba jaw level and I'm sure ka gwaden be mo kwerne dakamachar where we come kiram do diana cha kwanya chi myself kim yadit I believe South Sudan will be a better country than other country the corruption may but talk for good so na me mediten mara dian man chiloina jet kaje ka self kim yadit kachas post ka social media pan na me wale chikir me yadit she jang to job ka koru de jandang dit 150 ala pig nendial ka koru jandang di jureo but 150 ka jang kandial tilet ka national security service second dial check promote iloine enten wante jat ka jen report me long ko cha share online amani neten kontin tin cha kwen kanadi cha kwen gwasa me kanei ti chikana gujeno tilane kien de ko larano ko yin mu kwanye na la ka kwanye o kanei timoti tishi gorno bikala mo bikana lat enono but ya nyak listian gwada me gorjo be nyodie eno lize me menen kon wa gwada me ajen war gada na chagor war ga me ke pin nenten kontin gu konke ne de tinten konti gwada me ka kanetin kontin cha kwen akume enu bikala ne timo dong de kid take a let it ano ka kuma kirma yadit ana mo ariag mudir ko wodi riudian dial ka jang ano chika dore koken dong mutu dore dien de tin de la dore koken chit ke murle kene koken to chuna de koken dial koken chika de tin kos chikirma yadit chaka gagrar ano teram gurno de gwada mo de chup no so na me amade yandi ali yana ngach report me cha share kan ka social media kan panken anu cha ka kwan cha ka promote teloidien cha sam the list cha ka banjor kan teloidien den ka ta da na gwi kana jenwo e shikirm yadi cha na cha ka kwan kaja let's look at it so 950 ka gad jane 152 dong two people at all dong tenich muralenetin ano but chane dial chaga bayrar dan ci tat ci loiden ci jet tada kana liune kor ni ne ka nuari tine de nyako tine ka jawu kor ka jongle wan nuari wa ka juj kete raina mu ci promotion ci bena chane dongrar chane lok why ngum lok ne sama bi anga je wona ne jintale ji position ko dir no ku shet ke kirmi yadit first of all ajinga nga jimo kirmi yadit kujiji kir kujiji use ne ji you are just tool tele mo gwa mi gwi kir kaji so me mo dire har gudere lad no yengu mo karana kana kwanye cause right now ted pankin Canadian content go complain and where boku go complain where content kwa kirmi yadit kwa je support eno ken kirmi yadit kana ka kwany they are complaining. Why do you have to complain? Cause tell you do not have any right. Lakir let the corruption let the judge tell me banya jor nin yam na let the judge kula no chikiri mi jelat it's up to you tell me nangatin lara jeno kir a na me che jek che lele jek
Kir does not care about you. Michela is up to you. A jin be a good and a good and a big good. Chitka gwelek force and corner to core. We can no nay checha nay promoted. Taramba promote ke ko Kir ngayon manana lede. Kir ano dirigen kashia mane kene kono ko promote kene de ti promote ke national security service t 152 150 of them ka jang ka gad jane. So they kono ngaji no de sukum ke mi yadi che dear kene body. He quit wal jitu quit is up to you both fine run for your own life. Gwada dana chele jekeje ko tele rambi nang dulwal make it nang dulwal. So right now na me de yene linga no me le rode mi sha chebe Kir na mene reaction mi di che to online wene diala ngo kana promodo mo wa promone jango ka wale je direct ngayen diale direct Kir ne de la kwanya chega kwan ko ne de to ikane to go no la use ne jijira mamo in order ko bijo kulo support ka bishe mo orbu kana support ko ne nyante ne dial ko la kwanya gwadme mi sha ran kwa let me tell you me aran kwany ka kene return la take celebration to wande biken kalat lot of celebration lot can tell idea e chikir mo go achelat ena mo karwa da jena gor kire jena gore ko ba jelyak alo ko secure vote ko mishi tam to ben election and then ba ja kwany so na me der we kaya yene dial content la liang Nuer Online TV channel. So there we kaya. Kwana we ka one last report. Report me menche duang yana win dung jo chalat no. Enjo many a jo mo chagor. A United Nations Security Council. Chicken la jo guano wonena sikumu South Sudan che fail. Chikala no kune condemn anta dana naka civilian kwa dwelkian kwa kabuk kana kanka anyok kwa ji humanitarian kwa ka peno weka goten kon chui naten chikana la no jukan kuma South Sudan wona ne mu techi mal si no we techi akorcha de capchong bene all aids kana assistant yal de come here funding everything bene stop bene capchong. So jo mu cikan larne mene kene gone no nene mi shi amal shi aje lugo la tugo lo tele mal mlad yena mine dial mine ga kapchom batte ga jo mu go mi sha kula lat ramada land secretary kake kan di United Nations a cika la do nene cika kiri jo no nene je ga longa no jin bi peace agreement da na cha tan kan te chatan chit ka power sharing no bika wuch la wujiran ka chibu roi karamandan la kuer chiba ka dak ma char jiram da la kuer lene consultation kan ran kan ne wuch mi ay jogo kuer mon wuchu wujindan bipal ko rande based on power sharing da na chatan ka Khartoum ka 2018 de ke da respect bada wakir che jallo ko no mo ji United Nation kulu wenena mi joje gwano ba kuer ba jugo no mal ka bo ken che mal che bino a ken che ne bilet ka kel che ne bilet ka kwer mokel even Donald Trump che right report an jikan lat kan kwara content kam ka kwak dia ta mo ka funding ano bi kan mal bi kan no ngre duarien la weekend le ne te ko ken a chi Muhammad ana gorke ano de kan lat ano de situation de kan jagagwa chi jandan let kana peace implementation George long de mal de jata de jenu ko dag ma char we ray wiko de we ray wiko ba mal bejeno barkir ya gor ya cha gor no jeno te mal mo tanke ajen me kire tet kaje cikir shano ya gula de wona ne United Nation jugan kir no no mal tanya mal lo je karon table nyore te dia le kon la requirement ni nyaka le ne dag ma chara berar katijen la negotiation ajen ta da na chalat kije so bana manana le road ban je kulaling maybe me chala da United Nations national security dian ke ne ko la United Nation ka ta dan ci dole New York maybe pentel la to ka bikir be jalot ke be chene ka ta promin la lat non ka ci kan bubben den bana jalin ka gwadan be borayna ka jora na chala da wona na mu ka na shikim yadi ce mal ce je non and then bar dial ba ka cut off
jen ta dan tin okay mena dian mede matin kana me da la mala chala da bawlat ke dol ba dol ja Africa Union ka disa baba dola mo bala dol ko de South Sudan da ron yamade de dakra mu cha de jelu nyide kana ji kware ano de 2018 peace agreement de nyoko mo kwaje ya le kedi so jen ta dan bala de nyok wa en 2018 peace agreement go jeno ba je nyok mo waje wo titka Khartoum no kumera ladje ka tidji Sudan ba jo wo bala pek ke kwich titka Dr. Abiy Ahmed agenda le ro no kwa kwije no mo yajen wache yajen ban mi walat ka dar shalma Addis Ababa nyo de no bala fruitful meeting me betek me gwa me beraten ko right now ngai kon tuman peace initiative ne chala de je tok ka changa wadi ka pairo ko ne changa bangwan ka pairo de je lat batcha je be fel ko wodi te ren wanda kan lat te ka gap kuma SPLA yo kan kana nok kuma SPLA yo dimane kene kana Dr. Machar alonge jere te jien Dr. Machar bi rati jien kana ne katin ko ne cha yen kelen den bana kula we ka dialogue mutal Dr. Machar tan tal mishal kay mal tal mishal kay peace agreement ajeri podana chikan lar no man so we are looking forward in obi mal bare ka South Sudan because they are Liberian capchong. And then now we can national election, but national election chebelet makanda char kana kon brar ka kana ko la refugees kana kon re we ka South Sudan chebmen talk enyok makana national census ke permanent constitution makana kon la tel mishal mal be ben gwada dan and sardial te sha agree ke 2018 cha respect ekir we mal be kulben you know makan kemiyadi kana ka respect again challenge the United Nations and benay all the funding benay cut off kanga yena mo funding mo cut off kajen gwada na jik South Sudan jik tong wanten be bejamat ka bede ka sanction tong wan dio je sha lingono cha uri shol ka me Johnson luñ cha cholba ka sha men chena gwadul na mo ka New York no Johnson luñ cha participate ka lian wore ke jen state meneda na chalat me charwaj chala no che jojo no si commander dung SSPDF Johnson luñ tabo jen chala do bana tila civilian be kanak ko chala do baga naga men shikene baga naga men elderly baga naga badul ken baga chot and then one mo state no karwade wajaga jeko de cholka criminal code la ICC international criminal code jen gwada de cholten so right now right corner tema kume marwaike akin mi yadit ka kan ko nintin be mu kan chamal che jenok mu logo no bana ka dialogue and then but ka have that thing to be talk one last things kuma SPLA yo charo organize ka kobo candidate che kon dialinga no we de ne SSPDF wugaten de ne SSPDF kan ka chup ka kobo ka report dan chalat de ne SSPDF wa charen bar dena SSPDF wati ke lip ka jetka jada mo awan nu kana nung dor chal ke bor but kur ko dide awadal kan baka we chika withdraw ka gotin koken ka witin koken ala jen ka waka bor angu jen ka ke tana chol kana tactic withdrawal but tijen kuma SPLA yo awa chaka ngong kuma SPLA yo ka ngong ka liana siang mudatin ko kurmudit ko ne siang wa chiken guro biga jen mana dia biangach ano ci ji United Nation bo ci kan ji yun mi jagawe ka dar chala dugala ji humanitarian jel kan ka torbil jel ci chop ka jowda na chala ka ja alo bi ka bes bi kan o chakan winimi ko wa men chu kan ka dama ka de nya SSPDF ka report na chanong gwar nye da men chan kana jek ajen mo wude ni mo kana page ajen mo UN and winimi kana pressure da na chanong ni al tong mi ano mo pen yen ji humanitarian ko de ka we no jelkan ke more than 30 cars you know torbiel yen doko wenya torbiel doko to we kere which amo ko ba base ba jo chak and then ba ne ko na shoot la vulnerable people ba ko moch ano ka wal ka kon everything we can ko jigan gwada mo je report ana chala no no dunda wo ka de ni SSPDF in ko withdraw jerma ngai kona mission dien kana wo kana re loka wo kana ka kobo but te ken kere podana na chanong wa shikuma SPLA yo ken nwer wayame shiken de ni SSPDF chiken ka ngong ka korne chiang ka wer wa shik retreat ke charen bar jen ta dan den
Taran bar lolo ke dor shal ke me bor ke report an chano ne ngwalar ken we chi SSPDF chi withdraw no chi tactical withdrawal chi tactical withdrawing ala ken wa chi ken kori ken jega bech anyok wa ala tarbiyel ken ngat ken ko ken chicken grown chicken ngat ken tarbiyel din konti la ken kula wire wikeke no agenda na ngat ken jen shaling chagna ngene generally ta ken ken la de ken pankin ken jikume so akun be chi korma tot re loka cha nong jalwo diela latke kormidit so report ma jenda na gore de nyaa yekel an bana other report bana kala linga gwasen be mana update dung Dr. Guy Cook bana joling Dr. Guy Cook chairman chiangach wate ke stable and tema ke pol point de redwell wall no chairman ana chiangach wa she food poisoning mananje to kaja but wate ke mutual hypertension ke take high blood pressure a la dirium jandan wa chi kap ka wa ngai ke jawre ne wonte ke dirya manono anyok wa che ko at ke kan jom tin kon to re wan kur ko te ke duk ko duk wa danan te ke wan kur wa be jamat so ne me jandan shalat and then ban nyo je kari podadian ko de kon dial de kon calling mi jira mi jidit gwasame gono jin bi subscribe kan online tv channel ko bitin kon lat kurin bi kan chamala shubkeji ana bana jek kan na the report gor sharping gwadamo ana biya